Oma wak ro ni kali ni video Oma cukup tadi. Pakan tampai hati lagi na. Tampai ke play je pli bak badan na. Dah fikir yang di luar nalar tayo ni lagi na dalam tabuh pesantren. Memang nya dah berajung siji ke tak pedang julah. Anu mai ambat tat tat. Tu ji nya ke fikir le ka gud lepon urang chi. Nyo ni rane kan lewat tat batah ho ka bak pesantren kamu ku fikir le yo nyo dak jet anu pulang anu puo de wak sawan ni rane daripada nanti kan diganggu-ganggu ni mai ataupun dibegat pelanggaran yang memang kamu le ku fikir tapi baik sampailah lagi am siji ku play je pli. Rumah watak ku video kan hanam ho dia tinggal karena relung kan sendiri na ada aku sapa ubenan ji bak pesantren ji kan menyeret ada yang lagi kan ho tak bayangkan ku fikir awak ro ni kali ni kalian komen bak video apa kadang tu kan juk ku tag bawa ro ni apa sini komen yang kalian video ni mai je play je plian ni komen bak video lu no je lun tag je ni kiban sedih tak anu maya yang tampil di grup lang kulah kan ibu sabun kan panen alom ni dia guna ijapli ke lagi tutung je dia wan anjir tak bayangkan sedih tak